Blayapi, Iwe, Sisin Pat, Shakaneka Amen, Faithful and True Channel, but Sisin, Shakaneka Apologetic Pateng. Yin ya keren biang, ya peteng, ya kapang, dan ya topik ke bayasrim, ya katu ke bangil adab, ha kaneka video ke balad. Tang syupelaj ha ke sinikong ke baladab, kaneka tayo baladab. Mata ke singi peteng ban keren sepang ki padar, dan yang kilong dok seblay, ne pris. Bat kapang ke ba ngawanra ha kaneka singi kedai. Kajing bom syong kurim jong ki lengdok seblay dan ki padar dan ki pris kalong ka bom yahap kum ki breu but don nong rim ha ka Bible dan yang apareng it's unnatural and unbiblical lamang yau breu ba undon la ka tengah kumabun kinong yalam balang ki baningkong ki lale. Te halor kane ke jing kentok kumno in jubab ya kane ke jubab ya kane kalong mar khong pong ya kata ya ke jing bom syong kurim ki pris lene kileng dok seblai ni ki padar katolik la kubur da uji suhi bat da u apostol Paul kum kawai na kirukom ban syakri ya utrai klem dalong arklat bat uduna kijing kuslai kini ngisya maksiti kini ketien baong long arklat ane duna jing kuslai ngisya ha kasiti benikong Paulus apostol seki Korint long keba lenong keba nyau dikot lai pu arbat lai pulai buan ki Protestan ki wok dong ya ke dustur Katolik jong ke jing bom syong kurim ki leng dok seblay ki sister ki reuniam syong duai ning ong ki monk Henry ngileng ngok balai namar ka Bible da ka basai ka hikai ba kane kalong ka babha ha Matius lenong khat kendai dekat khat ar uji sula ong kumne nabadon kiba omla banya poika namar ba lakhaya ki kumta don kiwe pat namar ba kibreu kila penlong ya ki kumta don sa kiwe pat kibom ya poika na kabanta ka hima beneng tijar kibala ban peipang ya kane tu kin peipang ya ka ngan pule sa nakawai pat ka Bible kasi kawai pat ka kom pen kala kasi ya kane ka jintho ngan pule happy ya kane kibun ki kot hang ne ngan sim ya kane ka Bible si pila itu ya kane ka kot ma kane ka kot pen mi ka Bible Society of India ya kerkom tho ya kintin tho ya kane kejuk kalenong kane kejuk kedekot na Matius lene Matius kalong keba khat khandai dekat khat ar ngan pule na kane ni kene ko wipat kerkom tho ya kane kejuk ketin khasi de nabadon ki yunak ya kibala kha kumta na kakpo kakeme don ki yunak ru ya kibala penlong yunak de kibriu don ki yunak ru kibala penlong yunak yelade na kabanta kahima kibineng utau bala ban pidiang to un pidiang dikine ki kentien badon kine ki artli rekom jingpen kelaktin syakhasi naka Bible pareng Bible Hebrew dikini kidei kiba ujisu ubatai hangne ba kidon kiba ino ya kajing syong kurim na kabanta kahima beneng na kabanta kahima kibeneng kawe ong
na kabanta kahima beneng kewe pat ka jing pen kelak ong na kabanta kahima ki beneng temut kari keju ba kren Jepang kejing penlong yunak helade ne kejing ken ya kejing syong kurim kemut kane kebut ba ujisu u itu ya kane karkom im kamde ke baki Katolik kile sakwe pat nakasiti jong Paulus kalau nong kebanyau kon nyau kendai ngan pule ngada kwa ba mapi barok pindaya langkum manga lakataru uwei pa uwei udon la jing ai na ublei uwei kane uwei pat katai yakitu kipom pat syong kurim bat yakiru kentei ngadon kane ban ong kan jen dabha lada kisah kumbah kilong kumbalong mangaru Henry lada kim la sya kin ya poika la bakin ya poika ban ya kaba kin trau sangsot tindakan keju ke Bible ngan sepuli biang matangan puli na ke Bible Katolik matangan puli serakan ke Bible wala penmi da ke balang tiki balang Protestan kim dia per kiri tangker kom ya tho ya ki kentin ha ka jing pen kela na ka we ka kentin se ka we pat mo nyau kentai kene keju ngan puli namar ngadamon baki briu paro kinlong kumnga hi Henry uwei pa uwei udon kajing aibor la kajong hi na ublei uwei da kumne bat uwei da kumtai kane ka Bible ha kane ka Bible tho kumta ti pipriang ke ke tho Bible ti pipriang ke ke tho hang ne tik nga ong te hakita ki pa klam syong kurim pat hakiriu kentei ka bha yaki lada kisa kumnga pias ngau nga ong te hakita ki pa klam syong kurim bat hakiriu kentei ka bha yaki lada kisa kumnga mut Paulus kemut udei ubom syong kurim leni upol lada ku aban ong pol Henry lada kim don bor halor lade tokin ya syong kurim no namar kalong khambha ban syong kurim ban ya kaban ing no ti pising tu ing ni ke ai para khai mi su tu ke ne ing ni ke ai ni ha ke ni ka jing pen kela jong ki Katolik ki ong treu sangsot ha ni ong ban ya kaban ing no ti kumta ti kene ke ba u Paulus u ong tu kemut u Paulus u ne Ukraine sepang ke jing bom syong kurim haban sakri ya ublei di ban susu ya kata jing sakri jong blei ta ki bom syong kurim dingin pe susu hakane ke juk kelendong ke siti benikong syaki nong kurin kalong ke bah nyau menta pade naki dikot ar laipu ar hadu laipu san pat laipu pra ngan pule syua naka nika Bible jongka balang Katolik badin sepuluh naka jongka balang Protestan nganjin dalakwa bapin light na kijing kuslai ubom don tengah upen lay jingmut hakikam jong utrai ukuslai kumno ban pensengu bah ya utrai Henry ubadon tengah ubun kam kat badawa kane ke pertei bad ulut por hakaba pensengu bah ya la ka tengah kane kamut ba ulong ar klat katei soti sisin ong kano ka kentei ke bom don tengah ka kuslai tang ya ki jong utrai ka be sya ka jingkuj hakamet bat kamen sim ka kentei ke badon tengah pat ka perkat ya ki jong kane ke pertei pat kaleng amen sim ban pensengu bah ya la utengah ngakren ya kane hapi pa pindup mentoi sengau kalai pesan ngakren ya kane hapi ba pindup mentoi ngam kwa ban khang lat ya pi re nga angnut ban le ka ba mentoi ka ban yarap ya pi ban ai tilut ya lade ha utrai kumta dekat lai pupra kumta uta ubay poy kha ya la kasoti ulebha
Henry ubom ya poi kha ule kham bha uta ubaya poi kha ya la kasoti ule bha Henry ubom ya poi kha ule kham bha ya sngau ka jing hikai jung u Paulus le ni jung u Paul hakinong Korin ka balong ro ka jing hikai na ka pantai jong i hai ni ngi i ubaya poi kha ya la kasoti hang ni ka thauru ba ka jing ya poi kha ka dei ban long la dai ya poi kha Dara kim li long leng do li long sister li long kitu ki monk mut adaya poi kha dei ban ya poi kha soti but kitu ki ban long ki ban IT yala de ha utrai kiru ki de ban IT soti te baro ar ki jing im long briu man briu ngi de ban sim ha ka jing long soti ngi de ban sai bhai kane dengan pule sana kane ka Bible kalau permi da ka Bible Society of India au biang sisisin kan pule hang nang nir kan pule ya kitu kijo ki dekat lai pu ar hadu lai pu san bat lai pu pra te ngamon ba phinlong ki ba klem jing kuslai yes ngau te ngamon ba phinlong ki ba klem jing kuslai utau bom song kurim uyai penlai jingmut chapang kita ki ru ki jong utrai kumno unyo pen sngu bhai utrai phisai utau bom song kurim uyai penlai jingmut chapang kita ki ru ki jong utrai kumno unyo pen sngu bhai utrai henrai utau ubala song kurim uyai penlai jingmut chapang kita ki ru ki jong ka perthei kumno unyo pen sngu bha yala katanga bat kathei sotiru ki apher kata ka pam song kurim yasngau wang kumno ne katanga bat kathei sotiru ki apher thle yasngau spang ki sister bat ki long keme don jing apher kata ka pam song kurim ka yai penlai jingmut Syapang kita ki ru ki jong utrai bahkan yo long ka ba pen kentang ha ka medru bat ha ka men sim singau henry kata ka bala syong kurim ka yai penai jingmut syapang kita ki ru ki jong ka perthei kumno kan yo pen subha yala utenga tenga ong ya kane ya ka ban pen mentoy ya pihi singau Tenga ong ya kane ya kaban pen mentoy ya pihi om bangan yo bu jingriam ya pi Henry na kabanta kaba internet bat ba pin syakri ya utrai klem jing pen wet bat ba pin syakri ya utrai klem jing pen wet kala pupra kumtate uta upa pensyong kurim yaka ule bahakeng yano yaka kun soti yaka soti kumta te uta upa pensyong kurim yaka ini hakani ka Bible ka thau yo kupa wapen ya pen ya tho syong kurim yaka kun basoti jong u kumta te uta upa pensyong kurim yaka ule bahakeng riuta upa pensyong kurim yaka ule khambha hangni ladon jing ya pher hangni ladon jing ya pher itu ngan ai happy nak pharek mar jong ki jing ya pher kir kom tho jing ya pher kom tho ngin jor nak ka Bible chakawai pat ka Bible ba ngin dublong ki pasai mar bu na preng ju phi pin sakili biang yanga ti kumta nengan puli khamsai hangni mene dekat lai pu ar hadu lai pusan ke srim mo haktin khasi ke srim lene kalong kaju pila ban ong ya petang ki kentin ba penon kam ya ka sentence ba penon kam dengan puli tangi ke dekat kepala pura so then the one who marries his virgin does well the one who does not marry her will do better te ka Bible khasi Katolik ke khamya dei bat kane ka Bible hangni
Dengan pulih saya nak kawin kepat ke version juga Bible, pareng. Nak kini kawin kepat ke version, kini ke dua Reims, ke Baya Srim, ke Jing Tok, haka pareng. But ke King James version. King James version. Dengan pulih ya, api ya kene. Letter to the Corinthians, chapter 7, verse 38. Di kene kay stream bat ka translation jo kene ka Bible Society. Hukum ne. Therefore both he that giveth his virgin in marriage doth well, and he that giveth her not doth better. Kene ka by stream bat kar kompen kelaktin jong u King James but kene kawan na England nega Dway Reims version, Catholic version. But kene ka Bible Society of India kene ka yasrim kar kompen kela ya kiktir. Andrei ka khamdei kene ka bade jongka New American Bible Translation nakabaya ka Bible Catholic khasi ru lasim ya ka translation nang tu. Kumtu ngilai i hoi dan jinga per rei kaba ngidon kam ban singutu bat ban shai kiri tangkan ni kawai baya kene ke jing long ke bakam bah ke jing syong ban IT lut yalade ha utrai kabalang Katolik sepni ne ka Latin right kabahang ni hari kasi jantia jongi hanot is ngi don ya kene ka Latin right iki bayi ki jing le niam Katolik hang ne hari kasi bat hang ne hapo not is PUE ya ka Latin right PMUI dia katakan Eastern Right. Tinggi don hadu arpulai tili kita kiri cil eniam apa kabarang Katolik hak pertai barok kawe. Ka pedeng du ka dei ka ju ka jingle eniam tangba kidon ki wepat ki riti Kristen ya ka jingle eniam ki don ya per kendiat kan soj don bun ki jing ya per. Kawai ka jing riti eniam ka pasyurwai na du pastang do bakut re ha ka Latin right ngirwai tang kipor dei borok silenter ruai mo lain no ha kipor jongki mas ki bakrau dan ni ong ki high mass idon ki jing ruai wat pule gospel kamtam kedon ki jing ruai apa pule ya gospel ki ong ki ruai atau ka gospel idau lengdok soblei wapen benar ya ke gospel. Dah ka balang Katolik sepni, mo bat haki niki Eastern Right, mo ke Eastern Right ka syak ya ki lengdok dan ki pris pakin syong kurim. Tambah kidon laki kendon kum kunuksa lada day ban kentiu sya kajing long bishop yano kin siam tang nak itu ki bom syong kurim. Kin siam tang nak itu ki priest ki bom syong kurim. Ti haka neka balang sepni pada balang Katolik sepni lene Latin right. Kasim ya ki lengdok soblei len ki priest na pedeng gitu ki senrang breu ki ba sngew ya ka jeng khodu blei ban IT lut yala de how try ki bom syong kurim. Simi ki bom syong kurim. Kane kamlong unnatural lane ke bom ya habril. Namar kalong ke jen ai jong blei. Bat ke jen kot na u bat kamlong ke bom don haka Bible. Namar ke balang ke bud ya ke jen peta u apostol Paul. Man la ke seng lane man la ke jing seng lene institution kadon laka hok pantau ya kirul lene kikendon penyai renti bakas ngodon kam pan penrenti kenang bakan dubla ban pendep ya kejing temu jongka ya bun kibreu lakot sya kejing syongka syongman kendiat napdeng jongki lakot sya kejing bom syongkurim ne yang pareng celibacy da kabalong lengdok soblei nene banlong kitu ki pukir duai nene ki basyong ki beriu reuniam ki basyong duai bet nene ong ki monk
Kabalang Katolik kam khanglat ya ublei. Lane ya uno ubriuru. Henry penban. Kaya trelang. Pat kamon jong ublei. Nakabenta. Man la uwei ubriu. Dilese u Protestan undang wak sakum nepat. Henry ka Bible kahikai. Kahikai ru ba u Petrus ulasyong kurim. Pet ha Markus iwei laipo. Markus iwei laipo. Sim nakan ke Bible. Markus iwei laipo. Ngin pule hang tu. Siapang Petrus kan nemo. Ka sengken kurim usimon. Kala thia pang kisyo. Bat kilayatu. Ba ujisu. Kilayatu hau jisu. Tang mat supoi. Habaong kaktin sengken kurim kemut. Udon kah tengah. Petrus ulodon kah tengah. Kumju ka Lukas saw. Lai pupra. Siapang kena keju. Ka sengken kurim. Kasingkin kurim. Di kiwei ruki apostol wararakam to am tu ya kejing don tengah jongki ya ki don na pleng jongki ruki ba syong kurim warada am to ru ya ki bagi long kumta kumba ngi haka iwei korin kendai san mahang tu Paulus lu ong ba ngiru ngidon ka hok ban don la ka tengah lu ong nang ta ha Stephen Kong Timotheus, Stephen Kong Sha Timotheus, beratot Paulus lenong kepalai. Kot ar, Paulus sang tu ya tu Jepang ke jinglong jung bishop ba syong kurim udon tang kawai kat tengah. Nikila banlong ruki ba syong kurim. Kumno kebalang Katolik pat. Kumno kebalang Katolik pat mentah kalak ban adong yak ke ba ki apostol kilasya. Udang ning iba u apostol Paul usya bu bishop unsyong kurim di balai pat hapalang Katolik pat ki adong ya ke baki apostol ki lasya dengan jubab ya kene kadon ka daw ban nge baki ne ki apostol ki bala syong kurim kin ino no ya ke jinga dei kurim tik nakadaw ba u Jisu pat u Paul ki lakdaw hakabaya dei bat Kasi Stephen Kong yung Paulus sa kinukurin long kundai kot san. Kisenran hagi siya kila don ka hok pan siyong kurim. Henry kila kantat ya kata. Upol ulale tik ya kaju hakaba ya day. Bat ke jing yo jing siu nakapanta ka kam missionary. Habuong hakad kot makat lai. Iwe kurin kot Alenong kendai dekat kat lai ngan pule nak kapantai jong pi nang ne ke Bible. Dekat kat lai ngan pule. Pim tip mo ba kito ki baterai haka tempel ki yok bam nak tempel. Ba kito ki ba syekri haka duan ki yok bentalem na ki jing terwa haka duan. Kumut ngide ban yok bainong Habangi late ban yalap. Habangi treka mission. Kata ki jumut. Hatong ngimdan ka hok. Kalong pesai apa pule tu kat ba. Kat lai jong ne kalong kandai siti ben kong sikinong kurin. Kalong ke ba yarap yahap tara bat ke jinglek jong kebalang Katolik. Uji suhi dalade lahi kai ba ubreu. Ulaban ino wat yala katengah kamut pada daki jing menjur jongka pada ki barok kenang banlong usenran wa penleit jengmut halakakam hang no thoi kata ha Lukas kat pra kot arp kandai pat laipo jisu wong kumne ngaong sakane jar ba ino yala kay yeng kasem ne katengah ne ki men para Neki kimikik pa, neki kun, nakapanta kahimau blay, unyo kambun sya, haka nege jing im, bat haka jing im,
ka perthei hajing ibom jukut ha ka perthei ban sawan Sangam Jisu ong kumno. Tata ino unyo hambun sya hakane ke jing im. Hakane ke jing im run sayo bun sya. Bad hake jing im bom cukut haka pertai ban sawan ru un sayo bun sya. Kiba ino ya ka ying kasem ne ya ka tengah ne kin men para ne ki kimi kikpa ne ki kun nakabanta ka himau blay. Ngan pule sakana kane ka Bible Society of India. Ya kena keju kalenong long khat pra khat ar khundai bat life ho thọ hang ne thọ kum ni ute ula ong haki sisa ng ong hapi ba omdon ubala I no ya kayeng lane ya kikimi kikpa lane ya ki hinmen hinbo lane ya katenga sngau lane ya kikun nakabanta ka himau blay uban om yo pediang bunsya ya katta hakane ka perthei singi bat haka perthei ka bansawan kajing im pom cukute. Hangit like shy ngapule na bro arti di Bible. Kalau kau shy. Henry Pat hang ni ini pentip ini pensutu. Ujisu hang ni hikai divorce. Siam hikai pan divorce si katengah hang ni. Hene kene kajing Jisu kene keba Paulus ru uyo jengmut dak bang saong hadir. Kan mau ya katu mene Markus iwe laipo ya kajing don jong ka sengken kurim wa kamut u Jisu u itu ya kajing don kurim jong u Petrus jing don tengah jong Petrus bat namarba ula khat ya u Petrus ba undon berapar kat bat u Tenmar ba usngau tu ya kajing don kajing adai hapedeng utengah bat kat tengah kajing jan utengah bat kat tengah ba kumba ulah hikai hakal ha Matius kat khandai hiru ndriu ya ka ba ublei ulah pen ya so ubriu umdei ban pen ya klat ubat ya kata ladai ngisim la kajong katu ka Matius kat khandai ndriu ba kene Lukas kat pra ar khandai laipo dikinlong kibaya persyak kumnu Jisu unlaw sisin uang dak kumai hakwe pat kapar ulek dak kumai uang dak kumai pat ngide ban skutu ya ka jingmut kumal ong ba sokwe pat kar kom tho ban isi ya ka kemi ber pa ya ka kemi ber pa na ka ban tajunga kumno u Jisu wikai ban isi ya kemi ber pa leni kum hakini kisim la dep ong Ini kau video bala ada bohong ba, bangin nabi ban kot kepaya no ino, kemudian pala jong rungi nong you, kumanga ada Marcel, berkun jangan orang ada Marcel, nabi ban ong paya nga, nabi ban sutu, nabi ban susim betik kumbatha, dia nomor kata hang neru ujisu hikai re divorce hang ne, ini ya susu sekamat mata, nata sakene, Matius kat kandai, arpunya udu, arpu kandai. Teu Petrus ulah kem keti. Hakmi ngai no lut ban buat ya me. Nginyo ayu. Ujisu ulah paiktin haki. Sisa ngaong hapi. Hakajuk batumai. Anda ukunu breu unsyong ket pa pernai jogu. Pi kibala buat yang nga. Pin syong ha ki kat arket. Ban bisyar ya ki kat arjaj Israel. Pi kejing he kerdan jong ki apostol Jisu bu ya ki kerdan pahalor. Pajaru ba ino ialah ki yeng ki sem. Ialah ki men ki para. Ialah ki kimi ki pa. Ne ya la ki kun. Hang nem don tengah ki kun. Don kun kemut ka tengah ka don mo. Ne ki lengka nakabantai jonga. Un yo si spa sya bat un yo kejing im pam jukut. Kini kalau kepasai, Jisu kumau polus ruang pengin peca kepak hamba, sebab hamba.
to ya kini kepoin bang la ong mentan kamat kala ban long pa Petrus ulaya klat na ka tengah jong hakane kurkom ka Bible kam ju pen pau ya kini kerteng jong ka tengah jong hak jing lenti jing alap jong Jisu ba kai don lem bat ki senran ru henry la tho ya ki pat ki kentei mo da kibun kerteng la pipule ha ki gospel Matius Lukas Markus ru ya kerteng jungki perkini ki bala aiman sim padon apring jungki ru ki bala ya rap ra kapisah pan thit jing bam ne pan penbiang ya kitu ki bru ki bawan syak skor ya ka jing hikai ba jing alap jung Jisu di war kitu kitu ki lengdok sebelah len ki pris ki basyong kurim ki berina ka balang Eastern Catholic dan ki balang Orthodox ki kendia nak jinga de kurim bat ki tengah jongki nak menta bun ki daw ritiniam lene liturgical reason bat nak menta ka jing penbiang nak menta ki pop jongki lene penitential reason ka Bible ka Kristian yakum kene ki jing le ru ka bang siam ha siti banikong korin long banyiau dukot san ka ong kumne nyiau san ka ong kumne wat ya kentaj banyak poisi tengah lemda kalong da ke jinge menjur lang tumut hang ni upolus apostol usngau tu ya ke jing mut jung Jisu apa ong i no ya ka tengah nak pataman buat bandet ya lape ka gospel kemut da ke jinge menjur lang jong ka tengah ken hang ni beri wong kumno sipor nyaklat sipor nak menta ke ban IT lade hakajing duai. Nang ta saya poi biang yo setan pensoi ya pi namar duna kabor sensyar. Te ya kitu kipala syong kurim lupa haba Jisu lakot. Hakapor ban dang sedang ni kong jong ke kenhun jong Jisu jong ki student jong ki senran jong unjin dalale umtah. Unong penklat habau keren sepang persyak ka divorce kumno open divorce eki senran jong kamla aban long den berkata dika kampa hang ni kumpa ong Jisu pat Paulus haban syakri pat IT nakapanta ka himau blai hak jinglong soti jinglong klam syong kurim jinglong celibacy bat ngapun kut dakane upopius ba khat ar ubala sensar kum upop ya kabalang Katolik sensar ber seperti ha nadu usnam sejar kandai spa lai kandai hadu san pupra uang kum ni daka anjong kijing bom syong kurim upris lene uleng dak soblei jingai nakapadu ya kajen ai bat kediti jong kijing long kapa penban kata ka kam bun penban kata ka kamram berkata jinglong kapa kambun penban naba wadla umpen kaya ki kun nakapenta kane ke jing im sipangpor ha kasla pertai upen kapat ya ki kun kiban yo ya kata ke jing im kabalong beneng pat bom jukut ti kata kajing ya per jong kajing ke area yang labot ong bat ka degree hapedeng ubreu perkabreu ki ba syong kurim bat ki bom syong kurim kumau Paulus laong lada syong kurim ukam le bha lada syong kurim ukam le bha renga pen kut dakum ne lada phim sngola ban syong marwe de nai syong marwe wat hakajing soti syong kurim hakajing soti kata bangapen kut de ke ba ngidon hakaparang Katolik kamdei kebalong kebom don ha Bible ni lani kebalong unnatural kalong natural maru Jisu ulah kedau ya kata kejing im kejing long pat keba ni siamru ha ka Bible de nomor kata to ngin saya kenduk biang saya keren biang saya ke topik ada ketingin topik ki baruan ru kiri bayar stream bat kane de hang ne ki don ki medal ki tiar kuit pila banti de kene
Akan nika description hang ni lapi page akan nika kini ki kerteng hang ni jong nika video pinyon hang tu kan sami sakwepat ka screen hapo atas scroll tapi sa i ki list jong kini ki medal kini ding pna tit na yakine daga papi klik ek tu ki link urong blue lapi pli ka YouTube app jong pi pin sa i bekide ki rong blue patok tu AMZN kumta te pin sa klik hang tu kan saya lam ya pi syaka amazon.in ba pin tit ya kitu but pin sa type hi ya ka address jong pi ba kan sa poi direct ha ka ying jong pi kat kum jing I address jong pi nang ta don sa let's say ki badon kam don sa kawi ka kam lada pi marang sa ring video ya ki kampalang lima pi ki badai ki Catholic let's say pi don ki program na bakwa ban ring video na kapanta ki kamparis jong pi ne kampalang snong jong pi pilaban phone number MRM lay thama media nomor hang tu pranyo kandai sanyo san iwei lai nyon riu kene sesisin MRM lay thama media pranyo kandai sanyo san iwei lai nyon riu pilaban WhatsApp haune number ru di sa phone haune number dengan siapan batch ya ki program di kumta di to ai ba kini ki topik banga wanra happy nak kapor kinong ki berap nak kapanta ki jing im ha jing ya day padu blay lang ba jong kabalang jing ya day padu blay lang ba jong kabalang tenai ya tainya ya kata ka jing keren junga kumta mar bakalong kumta hi di nomor kata di lada pisu tenat like share subscribe atas ya tu lam ya kiwe ai lam ki weru tila dapim sutenar ru te naile i ru compare yang kata ei nakalang junga belenga sawan sepi long bajung kini ki judge video long pan ya tu lam ya ke ei keba shisha takadau ka channel lu kalong amen faithful and true amen kemudian jisuhi ubalong ubayaine faithful ubalong basisha true. Tito ngi sekelu biang asli penikong wanwan.